بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткіл алам жаратушысы Аллаға мақтаулар болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Алланың саламы, салаваттары болсын. Пайғамбардың үй бүлесіне, сахабаларына. Бүгінгі 11-ші сабағымыз болса, жазмул фи'ли ва мавади'уху, фейлден, фейли музариден жазым болғандығы, жана анын орындары қайсы жерлерде жазым болып қалады деген сабақ болды. 11-ші сабағымыз ва юзаму иза кана қаблаху ихда хадихил калимати. Эми фейли музари жазым болот, жазым кылынат, эгерде фейли музариден алдың бул тамгалардын бирөөсү өткөн болсо. Биз мурдакы сабакта айтканбыз, 10-чу сабакта фейли музари 16 тамгадан кийин жазым болот дегенбиз. Ошол тамгалар келтип: лам, ламма, ламул амр, лаун нахи, ин, идма, ман, ма, махма, мата, айяна, айна, анна, хайфума, кайфама, айю. Ошол тамгалардан кийин фейли музари келген болсо, bizdin fe'li muzari'imiz ne olur ekan? Jazm bo'lib qoladi, majzum bo'ladi. Izoh, tushundirma. Arafnal mavadi'al arba'ata allati yunsabu fiha al-fi'lu. Biz fe'l mansub bo'la turgan 4 o'rinni bildik. Baqiya alayna an na'rif al-mawadi'a as-16 allati yujzamu fiha. Bizga qoldi jazm bo'la turgan 16 o'rinni bilishdik biz. فيجزم في كل جملة وقع فيها بعد كلمة من الكلمات المذكورة. Demek fe'li muzari jazm bo'ladi, jazm qilinadigan har bir söylemde, har bir söylem, biz söylem qurayotgan uchurmiz. Har bir söylemde, o'sha fe'li muzari kelib o'tadi bir so'zdan keyin, o'sha aytilgan so'zlardan bo'lgan bir so'zdan keyin bu mana so'zlardan birisi kelgan bo'lsa, o'shadan keyin fe'li muzari kelgan bo'lsa, bu fe'li muzari jazm bo'larkan. Vahiya tanqasim ila qismayni bu so'zlarimiz, kalimalarimiz ikki bölükü bölünüp jatadi. Qismun birinchi bölügü yuzzamu ba'dahu fi'lun wahidun. Bu birinchi bölük tögülerden keyin bir ele fe'li muzari jazm qilinadigan. Bular qaysilar desek, lam, lamma, lamul amr, laun nahi. Demek jiyintiqdaymiz. Fe'li muzaride jazm qila turgan tamgalar 16 bo'ldi. O'shadan 4-ösü bir ele fe'li muzaride jazm qiladigan, qolgan 12si iki fe'ldi jazm qiladi. Hem o'sha bir fe'ldi jazm qila turganlar lam, misali lam akhun ahdan va lam ukhlif vu'udan. Lam akhun mana lam tamgası bu jazima tamgalardan bo'ladi. Akhun khana yakhuna akhun. Akhun deb turib ne bo'lib qoladi? Kelishimdi antqa, kelishimge xiyanat qilbayım. Uadalarga qarşı kelbeyim degende ne bo'ladi? Ukhlif akhun deb turib nomdar fe'ler sukun bo'ldi. Bu sukun degende jazm bo'lib turganda. Ikkinchisi lamma yusmir bustanuna va qad athmaratil basatinu. Bizdin bag'imiz taqir mömö bermedi. Baqtar, başqa baqtar vaqad athmarat mömö berib bütdü, mömö berdi degende, bunaki lamma yusmir deb turib, buna fe'li muzari ne oldu? Majzum oldu. Üçüncüsü lamul amr bo'ldi. Nahu li yalzam. Kulli insanin haddahu. Her bir insan özünün chegini bilsin. Degende li yalzam bo'lib turib, lamul amr degen usul. Li yadrib, li yaqra, li yanam deb keladi. Dördüncüsü la unnahiye bo'ldi. Nahu la tayas min rahmatillah. Allah'ın meriminin, rahmatinden ümitini üzbögün degende la tayas, nahi deb keladi qo'y. La tadrib degende. Uşul 4 jazm tamgalardan keyin kelgen fe'li muzariler ne bo'ladi? Majzum bo'ladi. Endi ikkinchi bölüge qismun yuzzamu ba'dahu fi'lani, bu ikkinchi qismi bo'ladi. Bundan keyingi kelgen fe'llar bo'lsa, iki fe'l jazm qilinadigan. Demek uşul ikinci qismida kelayotgan harf jazmalar keldi. Ondan keyin fe'l kelgan bo'lsa, demek iki fe'l bo'ladi da, o'ko'tang jazm bo'ladi. Birinchisini yusamma al-awwal yusamma fi'l şarti ve thani cevabı. Birincisini fe'l şart deb atalsa, ikincisini o'sha fe'l şartın cevabı deb ataladigan va huwa ular in. In nahvu in tasbir tanal. Bir fe'l tasbir, ikincisi tanal. Eğer sabır kılsan jetesin degende tasbirdağı jazm bo'lib o'tadi, tanaldağı jazm bo'ladi. Muna ol tasbirde biz fe'li şart deymiz, bunani bo'lsa javobi şart deymiz. Sabır kılsan jetesin.
Idma, ekіншісі наху idma tata'allam tataqaddam. Қачан ta'lim алған болсаң, үйрене тұрған болсаң, алдыға жыласың, өнесің, өсесің дегенде дағы idma tata'allam бірінші фейлі, tataqaddam екінші фейлі жазым болып отады. Ман, наху ман ябахат яджид. Ким издесе табады. Дегенде дағы ман ябахат бірінші фейл жазым болтады, екіншісі дағы жазым болтады. Оны біз фейлі шарт десек, оны жауабы шарт деп айтабыз. ما نحو ما تحصل في الصغر ينفعك في الكبر. Кичинелигиңде эмнени алсаң, үйрөнсөң, пайда берет сага чоң ойгонуңда. Чоң ойгонуңда ал сага пайда берет дегенде тухассил биринчи фейл, янфака экинчиси болду. Эки фейлдин эмне кылат? Ма дагы жазым кылып атат. Махма, наху махма тубтин tudhirul ayyamu. Махма, канчалык бекитсең дагы не кылат экен? Күндөр аны ачыкка чыгарат дегенде тубтин бирөөсү жазым болду, tudhir экинчиси болду. Бул фе'li шарт, tudhir жавабы шарт. Мата, наху мата яслух калбука таслух жаварихука. Качан жүрөгүң оңолсо, башка азаларыңдагы оңолот дегенде яслух, таслух деп эки фе'л не болуп атат? Жазым болуп атат. Айяна, наху айяна тахсун сариратука тухмат сиратука. Айяна, качан сенин жүрөгүң, ички дүйнөң жакшы болсо, сулуу болсо, кооз болсо, сенин мүнөзүң дагы макталынат. Дегенде тахсун не болуп атат? Биринчи фе'л шарт болуп атат, тухмат буга жооп болду. Экөө тең мажзум болду. Айна татаваджах тусадиф ризқака. Каяка барсаң дагы, каяка барсаң, ырыскыңа жолуга бересиң, жолугасың дегенде татаваджах бол бир фе'л жазым болду, тусадиф экинчиси жазым болду. Анна, наху анна ядхаб зулмали яджид рафиқан. Анна, зулмал, малдуу адам, малдар, бай адам каяка барса дагы досуну табат дегенде ядхаб бол биринчиси мажзум болду, яджид экинчиси дагы мажзум болду. Фе'ли шарт, жавабы шарт. Хайсума наху хайсума тастақим юқаддир лакаллаху наджахан. Хайсума, качан түз болсоң, туура жүргөн болсоң, Аллах Таала сага ийгиликти тагдырлап коет, берип коет дегенде тастақим юқаддир деген болду. Кайфама нахму, кайфама такун якун каринук. Кайфама, сен кандай болсоң, шеригиң ошондой болот. Кайфама такун биринчиси, якун экинчиси. Фе'ли шарт, жавабы шарт дегенде. Айюн наху айю инсанин яхтаримухур раису, яхтаримухул марусу. Айюн, кайсы инсанды башчы раис урматтап сыйласа, элдер аны сыйлайт дейт. Демек, яхтаримуху, айю инсанин яхтаримуху бул шарт болуп атат. Яхтаримуху деген экинчиси бул жавабы шарт болду. Ала хадал кыяс, биз ушуга карап ягылат экенбиз эми, үйрөнүп кетет экенбиз. Ватусамма калимату ин ва ма ба'даха адавати шартин. Эми ин жана инден кийинги келгендин бардыгыны, келген бардык сөздөрдү биз шарт адаваттары деп атайт экенбиз. Мындайча айтканда, ин жана андан кийинги келген сөздөр, алардын бардыгыны биз шарт адаваттары деп аталат дейт. Демек, шарт болуп атат, экинчи келген биринчисин ошон үчүн жавабы шарт, фе'ли шарт, анан жавабы шарт деп атабыз. Муналарды эмне дейт экенбиз эми? Адаваты шарт деп айтат экенбиз. Мына ин, айна, анна дегендерди. Ошону менен 11-сабагыбыз дагы аяктады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.